Jesu Kristu uyinkosi, ngiyabingelela egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyaxolisa kakhulu bazalwane umbono wangu lwesithathu engingawudlulisanga kube ngenxa yesimo. Umhla ka-15 November 2023 ngolwesithathu lapho ngithathwe khona ngakhonjiswa ihlathi lokuthunjwa ebelilikhulu lapho kuthunjwe khona laba bantwana abahlala edrobheni ababhema iwunga badla ama-drugs esebadela amakhaya. So-ke umoya wabo lapho bethunjelwe khona. Leli hlathi belilikhulu, ngafika ngizobalanda ngangena ngizobakhipha khona. Kuthe sengithi ngiyaphuma nabo kwakhona abancamela ukusala khona. Ngase ngibona kunamanzi abechithiwe, kubonakala ukuthi khona ongale ekusithekeni isitha. Kunjengokuthi nje umongamani uthele amanzi endaweni ethi ukutsheka bese yageleza lamanzi, lezi ngane vele yiphindele emuva ingabe isafuna nokuthi zize inyathele nje kulawo manzi, zisabe lawo manzi. Ngaqhubeka ngaya phambili, zajika iy'ngane ngenxa yalawo manzi bese zithi ziyangilandela. Uma kanti ngidlula kulawo manzi, kanti umngcele ehlukanisile le ndawo, kodwa ihlathi lilodwa, kodwa kuhlukaniswa abantu abathunjelwe kulo leli hlathi. Mangidlula ngizofika komama bey'ngane. Labo mama bey'ngane bakhohlise obaba bey'ngane. Bathatha izingane bazinikeza abanye bathi obaba bazo, kungesibo obaba balezo y'ngane. Basulele izingane kwabanye abantu. Iy'ngane zazi ukuthi obaba kanti akusibo obaba. Abantu abanjalo bengikhonjiswa ukuthi nabo basekuthunjweni ehlathini elilodwa, kusho ukuthi bathunjelwe endaweni eyodwa kanye nalabantwana abadla ama-drugs abahlala edrobheni. Ngiyabuka ukuthi laba bantwana badinga isibindi ukuze bephume kulokhu kuthunjwa. Elisho njalo izwi likaNkulunkulu Hebrew 10:35 elithi isibindi sinomvuzo omkhulu. Ukuze bethole umvuzo omkhulu wokukhululwa kwabo, kumele beqinisele bengasaba amanzi, ngoba isitha sibabambezela ngawo ukuze bengakhululeki ukuthi bewasabe. Laba oma bey'ngane nabo engathi bengaphenduka. Ngiyabuka ukuthi ungathola ukuthi banakho ukuhleka lezi ngane, ukugxeka lezi ngane, kanti bathunjelwe endaweni eyodwa nazo. Noma bona bengayibona ngoba bengangcoli bese bey'tshela ukuthi bangcono kunalezi ngane. Leso sifundo engisikhonjisiwe ukuthi bathunjwe endaweni eyodwa kanye nazo lezi ngane, ukuthi nje kunalo mngcele walamanzi athelwayo ukuze zingaweleli ngaleyana. Omama bey'ngane elithi izwi likaNkulunkulu lapha kuJeremiya 3:20 athi uNkulunkulu mayekhuluma no-Israyeli athi njengomfazi ekhohlisa umyeni kanjalo ningikhohlisile nina ndlu ka-Israyeli. Labo mama bey'ngane bakhohlisile, basulela iy'ngane kwabanye obaba okungesibo baba bazo. Kwazona iy'ngane ngayibona zikwelinye ihlathi ebelingaphesheya, ngakwazi-ke ukuyilanda ngayikhipha khona. Ngiyacela ukuthi sikhuleke bazalwane, isikhathi esiphila kuso sidinga ukukhuleka kakhulu. Bathunjiwe abantu, bathunjiwe, abanye abayibona ukuthi bathunjiwe, bayibona bengcono kunabanye kanti bathunjwe ngendlela efanayo ukuthi benze izinto ey'ngafani. uJesu Kristu uyinkosi.